Kaunti cia gĩcigo gĩa gatagati ga bũrũri kwa ihinda iraya cikoretwo ikinyotorwo nĩ maĩ kuma Kirima-ini kia Mount Kenya. No kwa ihinda rĩrĩ maũndũ nĩ macenjetie na njĩra nene nĩ wagi wa mbura nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie, ũndũ ũrĩa ũronekana gũtumũra haro gatagati ka ndũrĩrĩ cia kaunti citiganĩte. Mimi sitatishwa na Kiunjuri. Njikanĩrio ya mĩario nĩ yumĩrĩte gatagati ga atongoria kuma kaunti ya Laikipia na Meru ĩgiĩ ũgai wa maĩ. Mumbunge wa Buuri Mugambi Rindikiri akiorota ngabana wa Laikipia Joshua Irungu na mumbunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri. Kiunjuri amesema yeye ndiye anapatia watu pesa. Amesema ako na budoki. Amesema atapatiana transport. Amempongeza ule mama Banis kwa kuja kuongoza kikosi ya kuvunja mifereji yetu. Tunakwambia hivi, mfanye compensation. Tumekuwa tukiongea na chairman wa Sirimon, amevunjiwa pipe ya inchi I think 8 ama 10 14 ile ya kutoka main, na wako na shida sana maana hata maji ya kunywa sasa hatapata. Mugambi akomithitie atongoria aya nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ gwatha aruti wĩra a kaunti gũthũkangia mĩberethi ya maĩ kuma Kirima-ini kia Mount Kenya ĩgĩtwara mwena wa bũrũri. A government employee by the name Banis being involved in the destruction of water intakes in my constituency. I am not going to take it lightly. Aikari a bũrũri nao nĩ macakaĩte nĩ ũthũkangia ũnakuwa kũrĩ na bata wa kĩhonia kĩa naihenya gũkũ makiorota atongoria a Laikipia. Tunaweza tengeneza hii mheshimiwa hii mali yote bila kufandiwa na serikali, tutoe pesa yetu ya mifuko, tuuze ng'ombe, tuuze mashamba, tuweke maji alafu tushinde na kulinda. Haiwezekani. Ni watu wa Laikipia, si eti hatuwapendi, lakini kuna kitu ambayo tunaangalia, tunasema ya kwamba sisi tumewapea siku 4 ya kunywa maji. Sisi tunapata siku 3. Sasa tujiue tena. Mwena-inĩ wao aikari a Laikipia arĩa mararĩ mucemanio-ini ũmwe na wa bũrũri nĩ mahoete mũhera nĩ ũthũkangia wa mĩberethi gũkũ makĩenda ũtongoria wa kaunti ici unanĩre njũng'wa. Hiyo mzozo yote, na ningeomba tafadhali, kama ni mmoja amekosea, sisi zote hatujakosea. Sisi hatujaingia incitement ya mambo ya political mheshimiwa. Tunaweza omba ni venye tunaweza tengenezewa hiyo tu dam huko juu ili tuwe na storage ya maji. Kwa hivyo MP wa huku na huyo mwingine wa Sala na Kiunjuri tu wageshikana tu wajue venye tutaongezea maji iweze kutosha. Mĩario ya Mugambi mucemanio-ini na aikari a bũrũri yũkĩte thutha wa mucemanio wa atongoria a kaunti ya Laikipia wa gwetha kĩhonia gĩa kũhũrana na ũnyihu wa maĩ makĩria taũni-inĩ ya Nanyuki. Kama mnataka amani, tukae chini tuongee mambo ya amani. Kama hamtaki amani, basi hata sisi lazima tujikinge. That is common sense. And I'm saying this in full view of the law. Ona thengia wa wagi wa mbura gwa kahinda karaya ũtegi wa maĩ mũgarũ na watho kuma ithima-inĩ Kirima-ini nĩ ũcũngĩrĩirie ndũrĩrĩ mwena wa kĩanda kwaga maĩ. Ũũ nĩ thutha wa njũĩ cia Barguret, Iliki na Rumoru na Ewaso Narok kũhũa. Nitaenda nihakikishe kesi yangu imefika kwa PS leo na CS, Deputy President na President. Kiunjuri afuata laini yake, wacha mimi nifuate laini yangu. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.